Pozdrav ljudi, evo nas s jednim ekskluzivitetom. Mislimo da je jedan jedini primjerak u BiH, bar što je nama poznato. Ovo lijevo je Vukašinko, ne zna. Inače njegov novi auto u pitanje. Koji je auto u pitanje Vukašina? Passat B1, UP, 75 godina, 1.5 benzin. Dobio sam poklon mojih prijatelja, ovom prilikom pozivam sve prijatelje, je bilo baš dosta, 30 učestvovalo. Inače, u ovom videu ćemo pričati, otvaram oldtimer autoplac, tako da će ovo biti reklama autoplaca i... Da, ja mislim da je, što se auto tiče, da je savršen dodatak. Autoplac, inače kakav je autoplac, nije klasični autoplac, nego radi se autoplac oldtimera. Dakle, isključivo oldtimer vozila. Vukašin ga otvara, znači papirologija, jel? Završava se. Ja već se završila, imaš neke sitnica. U deskripciji ovog videa ću vam ostaviti link ka Facebook stranici oldtimer vozila Vule, tako da ćete moći zapratiti pogledati čemu se radi. Dakle, bit će autoplac, prodaja dakle vozila oldtimer, izdavanje vozila svečane prilike, kao i za isključivo vozača, znači ili... A da, to je po dogovoru možda. To sve u dogovoru, to će sve dogovarati. Da, plac će biti znači na izlazu iz Banja Luke prema Čalincu, mjesto Marijanović, eto koga zanima. A imaš ti kontakte, broj telefona, pa bože moj. Sad, ja iskreno nisam nikad vidio ovakvog pasta prije. Ja se prvi put susrećem sa ovakvim automobilom. Čini se sam vidio Audi 80 kupe jednom prilikom koji je poprilično sličan ovome. Ako ne čak. Dosta bacala pola starijih, taj Audi, ali ovaj auto je baš rijedak. Rijedak, 75. godina, dakle 51 godina, do svoje godine stanje, on je u voznom stanju, sa njim smo došli, motor je izuzetno živahan, sad lim, na lim ima posla, naravno, bože moj, koji svako auto, nema tu što da se krije, auto je dugo stajalo u garaži, baš dugo nije vožen, treba, dakle ima tu ozbiljnog posla na limariji, ali generalno... Zato je to Vukašina to sredi sve. Došlo u prave ruke, pa iće neka restauracija sad, koliko će se uspjeti vremenom uraditi to. Dakle, malo je tu ružno lakirao, ne vidi se na snimku, ali generalno auto je poprilično zdrav. Pasti 75. godište, o čem pričam. Za svoje godine, dakle, izuzetno dobro stanje. Da, probamo samo otvoriti gepek se otvaru. Kako se otvara gepek? Kaš? A tu ono. Inače, ovo je serija sa gepekom do pola, kao što se može vidjeti. Neki priča, mislim da ovo auto još ređi nego onaj što se otvara gepek. Da, vidimo samo kakav je lim. I ispod rezervna guma originala kao i ostala gume na vozilu. Mislim, auto koje nije nešto specijalno sređivan. Dugo je stajao. U garažu, pri audu. Tako da stanje za svoje godine poprilično dobro. Ovo je model Lux Sport, ako se ne varam, evo si uzmano. Ja stvarno znam, iskreno nisam, ne znam da sam vozio stari auto od ovog. Da ne lažem nikog. Vukaša ćeš možda sa stariji. Da vidimo samo unutra. Znači stanje, sklad sa godinama, bože moj, ta pacirinka kako ima na prodaju nek se javi. Instrument auto također, volan. Sjedište smo prilično dobro s tim da se izgorilo na sunce, dakle vidi se, nije ovo prljavo izgorilo od sunca, ali vidit ćemo kad se radi Dubinsku, naš će to ispasti. Nešto mislim da su ovo sportska sjedišta, pošto je... Da. Sad ne znam da je to nekad dolazno fabrički ili toliko radi. Pazi, ovo auto u svoje vrijeme je bilo vjerojatno pojava, to ko je stariji nek nam kaže o kakvom auto se radi i kakva je to bila pojava svoje vremena. Dakle, u neko vrijeme stojadina, ovo je bio Porsche, bukvalno. Nešto je Porsche 944. Zadnja klupa je kao nova. Sve je čisto u redu. Nebo isto, okej. Da, nebo isto. 20 godinama je sve to skroz okej. Samo malo da fokusiramo. Za nas fokus. Dakle, nebo. Svoje godine korektno, znaš. Baš da. Šta je nedostataka, ima i dosta, ali bože moj, kontakt brava ne radi, to se da riješiti. Kilometraža, Ko zna koliko kilometra. Ko zna, ali poprilično fino pali, motor je baš živakan, to ćemo prikazati u vožnji. Grijanje radi,
Ovo ovdje ne znam šta je, ko zna. Ja plastika, neko je tu. A mislim da ovo grijaš zadnje šajbe. Radio, nažalost ne radi, mislim da je originalni fabrički. A ovo ovdje nešto dodavano, ne znam, to su neki pratinci, mislim da to ovo ovdje neku zašarafio sam. Ali dobro, mjenjač 4 brzine. Klasika. Da vidite kako, sad ćemo vidjeti malo kakav je pod haubom. Evo motora, klasični VW, dakle bukvalno redni benzinac, kao na Audiju, kao na svim ostalim Volkswagenima. Da, ja bukvalno isti, ali imam Audi 80, znači što se tiče izgleda bukvalno identični. Karburator, 75 konja, ako se ne varam, jel tako? Da. Motor, kažem, izuzetno živahan, baš vuče odlično, nisam smio nešto puno da ga stišćim, zato što kočnice auto je dugo stajalo. Ali eto, probat ću malo tu da demonstrirati u vožnji. Kažem, Limarija, fali mu ljubav, ovo tek skoro je, znači došao u Vukašine ruke prije koliko? Nepunih 7 dana, 6 dana. Nepunih 7 dana, tako da ima tu posla, bože moj. Ali ja uživam u tome, tako će biti tika. Također, koliko ima lajsnu ovdje što fali, bio bi neizmjerno zahvalan. Koja je lajsna tačno? Ako vidimo ovdje, ide ovako krug, kao da evo možemo nekada. Aha, ako farova skroz. Da, ovdje samo jedna lajsna. Uglavnom, ko god ima bilo kakvih dijela za auto, slobodno ponte, javite se, baš što se tiče estetike, mehanički, mislim da ima dosta se može naći, ali što se tiče... Da, a što se tiče estetike, eto ko posjedujete neke lajsne tapacirunge, slično, slobodno javite se, pišite, da li na YouTube, da li javite se Vukašina na Facebook, ostaćemo vam dakle link od Facebook profila, opis videa. A ništa, to je to, hajde napravimo jedan krug da ima kako se ponaša ovaj stari gospodin. Znači paljeno dugme, zato što malo smo se obrupali, znači pali dosta bolji. Šta je malo mana, izgleda je birač brzina, dakle dosta je poprilično teško potrebiti prvu brzinu, sad ćemo probati. Mislim se iz prvog puta, ručna. Spuštena. Da se vežemo, naravno. Ako bude mogao, ima mene, ja sam krupan. Ovo se može vezati sa teško. Zapinje pas do mene, povukao sam ga nago, mišljati idemo lagano. Prva je brzina, idemo polako. Inače ipak je ovo auto neki. Druga. Pa što se tiče motora, znači on bukvalno prima milimetar gasa, osti se. Nevjerovatno koliko je startan auto. To je meni bilo problem kad sam pretpustio ovaj auto. Čovjek kaže mu dok od ovog gasa. Nema potrebe, stvarno je startan. Signalizacija radi, dopalimo samo svjetlo. Sve se pali, tu vam stavno druga. Tako je. Druga, mjenjač kratak kao precizan, kad se naviknete onda poprilično lako se vozi. Šta da vam kažem, auto je staro 57 godina, ništa nezvecka, ne lupa, malo se nešto osti volanu, izgleda da li je krst volane, ali samo da kaže da će ovaj auto ići kod majstra detaljan pregled i na neophodnu zamjenu dijelova koji su baš skidili se zamjene. Da. Onda se malo muzikati tako, testirat će biti kako se ponaša. Ja mislim da će ovaj auto poslušati. S obzirom kako je stanje, ništa nezvecka, ne lupa. Ovo je star auto, 51 godina. Nema cvrčaka. Pešački. Košce s malo mlake, bože moj. Stajali od svega. Jeste, druga. Obuh sam u drugu. A polako, treba se sve je stvar radi. Treća, lagano. Inače, iznenadilo mi ovaj auto za 51 godina. Kako izgleda, kako se pali, vozi. Fascinira sam. Ja sam mogu misliti kakav on bio pojava u svoje vrijeme. To dosta ljudi kažu kad je on izašao kakav je taj auto bio. Sada ćemo prvi prvu brzinu, treba da ćemo. Vidjet ćemo. Ne žurimo nigdje. Jako mirno radi. Malo je vlada još lučno. Ne znam što da vam kažem, ja sam fasciniran. Ovo je treća. Opa. Sad ubali smo prvu, znači prostor između prve i treće je baš bukvalno kao na sportskim autima, sad ne znam je li to nešto od godina, ali tako namjerno. To je bilo svoje vrijeme. Auto se vozi, samo da zatvorim, auto se vozi
prilično lako za svoje godine. Izuzetno potrebljiv, kažem, fino leži, baš fino leži, prima gas. Iznenađujući dobro prima gas. Mislim da je on poprilično lagan. Nema on možda ni ton. Pitan da li ima oko toni ovaj automobil. Volan, lagan, prelagan, samo kad se kreni, naravno, umjesto je malo težak. Da je za 51 godina, ovo je, mislim, skroz ok kako se ponaša auto. Tu sam nakon 2-3 godine stavio. Da, dakle, auto je stalo u garažu da prije par godina nije bukvalno ni pomjeran. Pa ovdje, eto, dok se zalim na bratu, kada je došao sebi, upalio mi se. Tu je to. Skazaljke sve radi, simulova temperature, tu treba vidjeti šta se dešava sa njom. Kažem, kurce malo mlake, vjerojatno trebalo brzo raditi. Evo sad prelazimo sad na jedan dio makadama, apsolutno nikakvih. Da se čuje nešto na trapu, da zvecka, da lupa, da volan jako direktan, mehanički, baš se ono sportski se vozi. Evo sad, ne znam, čuje se iz volana taj zvuk. Sad da je to kristo volane ili nešto, ne znam. Ne znam, stvarno treba pregledati to. Ko zna mi kaže. Spusti malo ubiće na sunce. Nervoza u kružnom toku u Čelincu. Nervoza, da. Kako nam je država dobili smo. Evo, pasa preko Makadama, apsolutno se nije živo neče ljudi. Druga. Imamo sad ovdje jedan pravac puta, malo samo zbliži. Ako se tiče performansi, vozi se bolje nego većina novih automobila. Znači gas kako prima, ovo je nerealno. Ne smije više, nisam siguran kurc. Nemoj rizikovati ovakav nikad da su ništa. Tačno. Auto za svoje godine baš fino. Pazite, dakle, ja sam vozio i Golfove i Stojadine i sve, ali ovo je znači poprilično zapušten automobil, stoji u garažu, možete misliti kad se sredi kakav će biti, kako leži na putu. Snimamo stvarno nostalgiju. Sve je ovdje jednostavno, nijemo neki pune elektronike. Ništa, znači bukvalno stari znak Volkswagena. Mislim da je ovo logo Wolfsburga, ako se ne varam. Kao na Golf Gates što je neka znamo. Da. Inače, ne znam, ima gdje ovaj volan način, ima ovo neizmjerno zahvala. Štete je. To je to, drugari, uskoro smo snimiti jedan prilog kako kad bude Vukašin zvančno otvorio plac. Dobili ste jedan prilog, tako da ići jedna ekskluziva sa placa. Inače već ima jedan klip na YouTube-u Vukašinu, pa koga Ostavit ćemo link u deskripciji. A sad ću isto također link, pa pogledajte. Tu je to, drugari, recite nam šta mislite o ovom automobilu, koliko on otprilike vrijedi, da li ga možda treba prodavati, ako ga neko posjeduje, kakav je, šta, kako. Ovo je četvrta, evo sad druga, jeste. Nisam ja neki ni vozač. Tako da, recite nam šta mislite, da li se vama sviđa, da li vi sebe ovo kupili, kako vam izgleda i ako ko ima dijelova, naravno nek se javi u komentare ili na Facebook profil, kako se zove, Vule Cars. Ovo trener vozila Vule, postaćemo link u deskripciji. A sad ćemo link. To je to, ljudi, čujemo se, pa lijep pozdrav.